what the fuck. Čau visiem, un es esmu apakaļ ar jaunu video klipu, un šis video klips būs, šajā video klipā būs, GTA San Andreas pirmā misija, tā kā jā, lūdzu spiežiet like un subscribe, un varam sākt. Ja lago bišķiņ, tad atvainojiet. Un ja kas, es spēlēju ar to modu, kas bija iepriekšējā videoklipā. Tas jau neko nemaina. Pabrauksim ar riteni. Ar riteni ir veselīgāk braukt nekā ar mašīnu. Un tā kā ierakstiet komentāros, kādus man challenges pildīt iekšā GTA San Andreas un visu kaut ko tādu. At least it was before I fucked everything up. Mēs esam klāt. You wanna drive? Es skipošu tas ten. You know me. It's not cut. Keep the value in it. Keep it real. Vienmēr besīšu ārā šitās balas. Kā meitenes ģērbs. Braucam. Takes back some, huh, CJ? Yeah. Things has changed around here. CJ, watch your back around here, man. How it get so bad? Psych. Davai big smoke ātrāk. Ak, Dievs. Beidzat mani triekties. Besi ārā jau. Atbraucam. Keep up, motherfucker. Viņam darīt nav kaut kā lamāt, es tikai viņu. Keep up, motherfucker. You just a liability, CJ. See. You bother coming back. Watch it. Straight back into the game, right, dog? Un brīžiem uzlabot šitā te. Tas sīkums. Ja godīgi, es nezinu, es nepareizi braucu. Ne jau nepareizi, bet uz nepareizo pusi. Tā kā, ja. Was it this bad before you left? Move it, CJ. Embarrassing us, nigga. East Coast got you all thinned out, home. Move, you're between me. Viņam darīt nav ko. Es saik. Viņam būsim klāt. Aleluja. Labi, es nezinu, ko es daru. Kill myself. What's the matter, fool? You
tired? Rider, nigga. So when you leaving, Carl? I ain't sure. Wow, Thought I might interesant. stay. Žēl, ka Things to is nevar fucked skipot. up. Well, the last thing we need is your help. Ah, man, I won't let you down. I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. Nu runājiet ātrāk. I'll catch y'all later. Hey, yo, just drop in. We all hanging out. Gia, Tik sen nespēlēs GTA San Andreasu. and a haircut. It's embarrassing to be seen Sev with te you. visus aizmirsis. Izgājām. Dejam iekšā. Ejam iekšā CJ mājā. Aizies saglabāt spēli. Un paldies, ka skaties šo video klipu. Neaizmirst nospiest laiku un subscribe. Un tiekamies jau nākošajā video. Čau!